Dakle, kao što ste vidjeli, nakon mnogo pokušaja, počinje borba za vatru. Za ovu metodu koristimo slaganje na vatru. Evo vidite, sad je navalio dim. Tek treba da probije ovaj sloj. Stavit ću ovdje još ovo drvo. I sad ću da slažem grančice preko ovoga, to mi daje prostor između koji neće ugušiti vatru. Evo, nule su već umekavale, ali sačkat ću još. Prije nego što pređem na gotivu.